Mundra tolai ban kita le neupene ban kapagap. Main samat kot labalap sa kapeng kiyong komo yung masen. Kung yasraben net nan selogin mo mesu yako we remi. Ipagi ko mutin kaya kiti kailan nga namu sarawi o erpitin nga namu sarawi. Masen wajan ka kubulbuwa yo tudok nan mong yung kang koros ban rong. Ang suwarja biltong kamaran kaunso kamo Jesus Christ o sari kiti sedya ni namin suwad kan koros. Kapang po itaset. Lusen lobo. Bilusa ko po lahat ng mga kaunso kamo Jesus Christ o kan koros. Amen. Allah berkaitan awal tahu dengan seni. Atail Koht Sohte Imwi. Atail Koht Sohte Imwi. Imang kitaling kelang Koht menit mereka pungpungi. Utama ketua yang kitail. Kayu ya Koht perbat. Koht perbat men. Yang Koht perbat. Nan Timothy kayo laut Isa kisu kusaya. Riyang Koht metemen nan marki perbat mesoto kak pula o mesoto sansal lingano wawen koang sangmet o bigukulata amen. Koht men me sote tapi sote imwi ime masinge me tapi ngeme imwi. Magdapansong metawe Koht kepsangya. Magdapansong metawe ya tu ko sangya di tapio ime tapi ime imui ap kapita songa me mie bagaiman so me de ban saliela kasi bang ka wewe ki tapi situ ka wewe Koht perbat menit me kitail ka kautek yang ilang Koht me kating kapita samba the universe me kitail yang mimi lole kapik me Koht kating yata eso ko son lole nang kapik me yata. Eko koson ligi ap mamasen long. Iwan Koht meneta inen lab. Na namar ki kayo ilalaut walu rekrisi kesu kesiame. Lang nan leng serbika quality Koht menet. Ya wan son lab in Koht menet. Ewu ya Koht menet inen lab. Koht pada men. Keryau eketo ya ara masalah. Nan Luke riau isu saya. Iyari katin kai budi sabu memeseni kisim putangkis. Nan Isaiah tuau redikuno kesiame. A child is born to us and a son is given. Medawa mau. A child is born and a son is given. Koht aliaja sabu me yerso ketkitong tani mo serimen. Ibu tu yala serimen. Kaketa uya aramas. Ni Koht ni Christ aketo samba. We are aramasala, we are aramas the 100% in aramas. Percent ebuke we are aramas. Bilang Sohte beli Koht men. Apna tapson me tawela, totok me Koht ketung wiata. Nya ale kisin serio. Tepta bang we are seedeu, ale kisin seed kis, kisin war kis. Tato ko dia nan lio a sadin neituko. Koht men me Koht patok yang sinsit kis nanan liwa uterus tenana sadin neituko in 90 aramasamen. Metawela songon totohokun Koht kelep ka kuya songon totohok so remen ka kiyang uya. Kai piti kaon Jesus Christ and we are aramasamen. We are aramas amen. Nan Yohanes kayo laut selu irik walu kesiya memen mekin mimi tenan tip ye inen tepilo mekin wiwi asang tip sang teni tapio sabolomen Koht yeroso keto peki karbe wet pe en kawela totok en tepilo ime Christ we armas kila pe en kawela totok en tepil nanatal more klang karbe Christ we armasala Bagi aramas Adam sedem pitiasang tame Koht keting yang Adam na metwelo. Tame Adam angi ime kaun samba Adam. Tuan Koht amasin yung kapang kaun ta samba. O song Koht Satan Koht pitiasang Adam Satan ut wiya kauning samba lel round wet.
prince of darkness nang bukan wayo ko siya. Namargian rodorot ye Satan. Kata Christ wiya aramas la Koht menet wiya la aramas poyet karben. Aba maun yang Satan Kilang teman-teman Christ sudah ketumala ketup maun yang mereka kita samba. Aba maun yang Satan kau beresang tamu Satan pilih sang adami if namu tuelo. Niawi aramas itu mabangkap maun kian Satan. Kilang Christ sudah maun kian Satan aman manin Koht. Maun kian Satan magalakal. An Christ magalakal makanya kakalwi di Satan. Nan matu ilaw tuaw di punok siya me. Eri ibang kata yung kumail tuwa ne naramas. Christ ye maran isamba ni awi aramas la ne naramas. Esulinta sa pumen God ne naramas. Pag ne naramas kaya bangkap maun yung Satan. Kompresang Satan dame, Satan piyasang adami if na mutualo. Maaban totong kaya kailan Koht, masih dame Satan bagagindang, Sohte fair pakomu Koht ben ngay kabibigtamen. Karena udang Christ pangwiala aramas, o ye maran isamba nain aramas. Sudah katang kisabol men Koht, isabol men Koht, abniyo aramas la, katang kipeni. Nain aramas. Pun nain aramas me pa maun yung kumakin metuwe Christ akato kulang tak makin metuwe totok lapeo me Christ ketu ya sama kawong kita me kareta and kawela totok en tebelo kawela ya sang ren kita aramas imewi aramas kila and kawela oniaket ket samba Ibuti uya aramas la iye imare nain aramas. Okay. Tama karata sabulmen Koht ketuya la nain aramas. Pagkitayan nain aramas yung kakuya la sabulmen Koht. I karben krata ketuya la nain aramas. Sabulmen Koht ketito samba uya la nain aramas. Pagkitayan nain aramas yung kakuya la sabulmen Koht. Kesulu elelong nan kasungsung. Christ ketuyala nain aramas o elelong nan sungsung me kita aramas pikin lelole. Nan Hebrew ilaw triyaw rito kaya kwalu ko siya ermet ekaker ketin so sa iraikan me kinale sungsung pagi pain ketin yanger ale sungsung sang ni sabul melolog. Me ket kito ale yung sungsung lelong Christ pagjalan ka kilang tayo sungsungkan. Masungsung bandel kita jalan na kilang Christ. Kabakaban sa kita. Paya ken sungsung magtayo milo. Magtayo sudapan. Pagtayo sudapan kilang Christ. Pang puya kita tip. Puya kita tip sa ni sungsung bandel long trial. Eri ime song elelkiyo nan sungsung. Eri met ekaker ketin sungsung iraikan mekin ale sungsung. Pagi peini ketin yanger ale sungsung sang ni sapul me lokolok. Sohte tipe wewiyada. Dan Petrus kayo raw triyaw, irejikresa triyaw ko siya me. Sohte sabung miren Christ. Sohte man masen witing te likam me armas rongasang ning silangi. Maglang. Christ kelep me wiya armas lambe. Ket pon sa bawat me sotek sin tipis partare. Ngan siya makata kakias kisa nan soso. Pamakalagal makarata ngayon sa roya purto kaya sa nan soso. Pag sud mapan miyak sin tipre kalaban Christ pamito nan soso le rawot. Sud pang purlang puel. Pues eso te tepsang puel. Ket tito sa nan lang. Ime bil kasi yung kalme melel utan yasadang Christ utan melel. Pues sud kalaban nan soso. Pues sud pa niya sa Paluwaro ba yung ito suso? Eso ba nola? Pues eso por tapang por kilang puel, pues eso sang puel. Ito tusan lang. Karena yasatan Christ udah melel me ewi.
Pergi sohte tip yo, sohte sabung yo, sohte likam yo yata. Karena ega kesetasan dan so. Nah, ime bil kalau suki certain, ama kalakal. Kada kecailan anak jalan memor in Christ, mak kalakal. Poi ime kita bil kalau kita certain dan rankan chorus, asukan chorus. Pagkatay memor kita, more in Christ. Kapayo, eketo lipalipta. Ni men sompen ruam kana rai waki lipan waki meminanting so inenen laut inenen toto. Nan Petrus kayo iralau triau di krisek payo ko siya. Ben Christ kita ang kalaban in lobo yang kita percayakan pagkailan melasang tipataykan o memor pung sabol me olakan mekamawi kumailar. Sabol me olakan, ola me alion ni nanti show. Kamawi kita la sang nan suma koros madel kita. Abu magdeba kanane magdeba kakalegi kamalan dan suma magdeba poson. Try magdeba poson ko puksara masin na bukan Hebrew me. Masoda tayo poson ko kasi bang kakaberenda ko punan ko. Poson kale magdeka ko kutoren ko. O menta mabilam sumaon kabil. Son parere ngeter kayan kiki. Kikilang lang ko do kamelele tame sabol me masan ni. Dukwar lang ko da may ngamun masan kasi liyong ye me noli bumuikan ni mau kilar, imaular. Menta makabil way rak. Menta makisongon sumaw me simdam sumaw laut re ma katamang kiyang ko sabol me masan. Uta da banana nagtalang katamang kiyang ko pagi me masan ni. Ime masan ni me kung lipuakan, kaya mau kilar. Dan kanina meron siya, I am the God that healeth thee. Ye ikot me kamau kilar. Karena luar lang. Benta makabilayan ki sumau kainta. Tete pa metu pa ba ma iskot sa dorong ye iban kilang lang. Unani son kositu yang kositu imas. Masongon sumau tamayan kiat. O song kositu kan laba ya belikam. Kositu belikam. Stemelel. Miye solong alakay me wiyaw me kositu. O remi si ap. Amen, mana ka ba tirek ta palaw. Ricardo na lipalipita po en kamawik talasan na tayo sumau kan. Chorus. Tayo sumau. O ketok komatala. Epipukin kitala mela. Nan yuan israud isek tua o rislisek ko saya. Ni sisa sa ketkir wino ayap masani e imsek klar. It is finished. Nambungayo ko saya. Tama kelas masani it is finished. Imsek klar en negyer Sohte mayroong kumawari bang ulikin tama yung ni lobo. Maglang. Na ni kamad yung paso ba kung yawi nan kada meron nan Israel. Sip meron kamelakaw. Lasin sip. Meron kamakalaw. Samuro labalaw baru wasunda. It is finished. Sohte pil sip men bang kamang malamuri. And negyer mawar. Imiklas man sinigi and negyer imsek klar. Pag itotok me wiyaw, sohte totok, emen kakuya ang bangag kamawtala armas. Ime masinigi anekire imseklar. Iyeri kamatawti kotokan ma itemong o kajing katarla ngeni. Totok me crash yata ni lobo unseklar. Einanen unsek totogo. Kita kamawlar. Abang kerja macam mana lukur lang o posun tutok may ada ni lobo. Lami son lama kayo mi merenda. Ikamele me son lama toto mi ap chorus halong nang wayan Koht. Chorus pang kaway traja chorus bandelaran. Tama kelas kerja masani. Ngay me al, ngay me melel, o ngay me mor. Maglan ni men sus ka oray ronga masani masin word ngay me al, ngay me melel, ngay me mor. Imereka me kila Christ.
Para wewe kita makrasyon sa masa niyo. Nan kel me impalo milolew, wani mo impetlong lang nan kelo me atanki the way al. Wani me rekim petlong nan impalo me the truth melel. Wani me pambakyo nan sombareo samuro labalawa kung petlong nan mol me kayo sarui the life. Kata ni Christ sa masa ni ngay me al melelo mo ray man kamelay. Pwera wo kita be Christ sa masa niyo. Area matala, masa ni aim seklar. Solar reu totokan komo kakuya ulikin tamak Christ. Kuya yung trial. Miyemenda. Kailong ki Christianity. Ami yamen oloy tak pakita. Aku mal Christians betul me kumai kele balel renkot. Apa kami le me selama nam toto kuya along renkot. Sabung. Kita sudah yang armas tamu kita sudah aniki. Christ kele maka kerjang dan dame sabulman ki. Christ sudah kan dame al toto ang winkot. Per Christ ye kele me alo. O kele mau kawano purtala renkot o ya son sa waspatael. Keto komadala purtala renkot murin yasta me angio. Kilang karwan na pula renkot yung yason sa waspatael. Yung yason sa waspatael. Nan John kayo iralaw riyaw ridikyo ko siya. Inting wong kumailer met. Inting wong kumail met nei kompakabaikan. Pagmailen ter wiyata deep. Ama emen bang wiyata deep. Son sawas patal miyeren kod ye Christ Jesus pwe ime pung. Ime karben ak putala nan lang. Pung ya son sawas patal ren kod. Tuote nan gen ong armas kan ong namarki. Nan gen me wiya nampungen armas o namarki. Christ mo nampungen kital armas o namarki. O kod. Klang nan Timothy Roma me. Nan Timothy kayo lau triyaw diklima ko siya. Po Koht medyo emen miye, o emen pil miye megin koto ko pene Koht o aramasakan, ye i aramaso Christ Jesus. Bambile wadek. Po Koht medyo emen miye, o emen pil miye megin koto ko pene Koht o aramasakan, ye i aramaso Christ Jesus. Ni Christ aket nan lang, uyanin armas, wiyate armas. Ima kata buksar mas ni, yei aramaso, sudah yei sabumen koto, yei koto, so yei aramaso Christ Jesus. Okay, sabung lamang dahil solang kan ada sabung lamang dahil nanki kan. Kusudah men buksar mas ni makin dami sudah dipom ke dikam. Kita aramas Sohte amen me unsik tuat Christ. Dan niada wiya sabal me solang kay. Niada bang kung yata sumulakan, kagin lukur lang marenkot. Pekmak renkot, Christ beginali Atail, pekmak ka ulong italang kot. Tama Christ masin yung kot, kilang in time ibon memeno. Kot kin masin tiyan samba o kilang in time Christ pon amendment Atail. Esok kin kilang pen Atail? In time Christ megin mamasin ibo Atail. Nang katete mering, so dan mas pakulong men de meko sa pungreka kailang dimang ko babang pugte mela. Pues so dumi nang pugin arama sukot. Kailang song totok me Christ ke tuya. O kamangay la song ko song ta aramas. Kita ka ke koto kita pekmang ren ko song ran sa punglakan o Christ. Beginali atay lanan ko, atay pekmang ko. O kapatalang ren kot. O ginmasa niyong kot. Kailang in time ibon memeno. Magan kot mi po tayo. Bagi in time Christ. Kot ketin masa ni. Eri mengkar kilay rawat. Uya kila kot ram kaun po elapasang song chorus. Memie. Tanana dyan uya kila kot dal kaun ikelip. Po ime kayo lap. Komo yamen mayang rong hatak po tetranwet. O como men likur lang maran kaon Jesus Christ. O kasamo yung inanamoy mo.
en wiala am kaun o son komo akom itawen kapakap en lukwe kalangan en kom imain kaun Jesus ikamelele o poson totok bakom kacun wiata ni lobuo pariakit samalaro ikamelele me intamu makelegel bakom kakerediem ni lobuo panie ta sanger nan tip o ranwat ikoto momu dat bangkit tip koros me wiayang komuyer sang mas o lel ranwat o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komor sang ranwat o kokolate solar ayong pengay ap mekor sumaitong komuyer kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang injing dinan sabol mo puken komor kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan metungol ki ananen palingen malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payo isu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek rasarawikan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni Sohte klok su kautekin kapakapen ananakan o mepulupulikan pilikin uyarain anson kautek klok isu ni Sohte ni alemukan kalanganen kupromail korusyen